Lembangku atau mungkin kalau Victoria Song Ben na chu paten ben na tulang kai ko na tu han ko wang ku atau apa jadi no masuk press statement utha pachin ye apran ini nito magat pressmit KSS Central Committee atau District Committee Deputy District Committee atau Bukan District Committee nanti tahun itu masih pachin ye ko Nilimen Bampi Chokri, Nili KSA Central Committee Administrative Secretary, Alapan Napo Alangi Mondoli, KSA Central Committee Vice President, Alapan Moniram Teron, Vice President KSA Central Committee, Alapan Continuity, Policy Secretary Central Committee, Alapan Longber Singh Isho, Alangi lagi Bukan District Committee, Alapan aku Nili Moniram Pangcho, Deputy District Committee President, Office Moniram Pangcho. Lalu, lasi non langsung press statement abang the militants prohibited po press statement date Dipu 13 December 27 rupees. Bearing section slash release order number KAAC Education Department H/A/ANFS slash 2025 amount of rupees 17,12,385 rupees. Number 2, repairing renovation of college building of Difu Government College for an amount of Government College. Difu for an amount of rupees 44 lakhs 46,073 rupees. The KSA carried out a survey on the works and found that the above mentioned works in education were highly substandard in nature. The amount of money sanctioned against the said works does not corroborate and reconcile. Money sanctioned against the highly substandard works is excessively exorbitant. It is a clear case of misappropriation of government fund. The KSA submitted a representation before the Principal Secretary, KAAC, against the mainless corruption on the 20 November 2023. But hitherto there is no response from the KAAC authority to our representation. The KAAC, under the leadership of CEM Sri Tuliram Romhan, has little importance for the education uplift. Several schools teachers are yet given their salary for the past several months, but the KAAC in power has the shameless audacity to deeply, selfishly involved in misappropriation of government for their proposal offer. The KSA will not be silent on matters which are against the students' community. We shall dig the ground to the bones and move the prosecuting authorities against the corruption secretary in charge, Department of Higher Education. Stress Nirola Phangchubi, official of the Education Department, and the PWD Karbi Anglong
District Territorial Building Division and the contractor Sri Humen Teron, son of Archon Teron. Anjan Teron. Determinedly, we signed this press statement on behalf of the KSA. Lanjolo, Lasi Arlene Lampen, I would have. Amen. Abangke Fumen Teron. Sir Robin K. Onchon Teron. Lasi Laheno Alangila Dibu Government College. Lavanso Akam Kapatem to Evansi Alang Evansi name of contractor Fumen Teron. Lasono taxi mo angton la details ng people. Lasi lilitum laso kutha. Ipu dunsi bangalalo. Principal Secretary kaname laso kutha pe inquiry upon lilitum hinpen lopilo. Angke lapentu Department of Higher Education. Mirola pengcubi bersama laso kutha lancari negi usipilo. Sampai pini arni anda laso kutha. Tanda action can bond technology. Lasi nil tung kabilocali asong pen kikugantungan lalo non pakai quality education busi kubom mission 2025 laso buta mission lo Carbon Thomas Council akihai sir Richard Topi education EM lo lasi laso buta non isi abang kiputansi bangalalo BJP government ko mga pilot zero tolerance amate huino hokon hilota mane corruption free besi polo mane na khaunga nahi khani dunga basu sikulo mati samai labangso Difu Government College heno itum entire Caribbean long ariso janatun that Difu Government College nalo kachiki from Sampai Ladakh pinia ni pangalabang so renewation amendment si Ladakh bangke kicu kopanglim labang ke nitu kalbri chori asong para bangke pinrem lo nitu bangke condemn lo lasukta ka condemn ne ko athi bangke lalo non Ladakh anikan bang kustame Ladakh pilo higher secondary level matric pass get pe Ladakh first year second year la degree kachawli Ladakh Pima pui asit mate anghoy labangso ke dordi laso se anikan wan na theknom lo lapen student astum dhorna donang set ke thira mi ala mat lake emethanga along ni emethanga adimlo masi te langdam sina non ke Caribbean long langdam prote Difu long helo Difu Government College helo ke thi mucho lapen west na thulang lo prote lo Hada ke government college ki blo Rangsna college an cholu. Lasi Ladakh pakai renovation ala along labangsu Ladakh kabaklar labangsu kikim kepanjang teheno lahai repairing pati labangsu renovation along ada hiju kepanglim lang klote je education department ke kososi education sector ke kososi kisi turun lagi. Lalu lasi no Ladakh pakai Difu Government College long ke renovation Mate labangso repairing akam chot kalisi Ladakh ke infrastructure development akam si nang claim nang ko new building asons construction nang ko nang kim nang ko bini lason thailong dai lasi Ladakh bang labangso renovation mate repairing labangso Ladakh dolo angdol details monala kimlong ko labangso longonda that nilitum la palang namlo no labangso Difu Government College no la auditorium hall pen kecheng lo Lapen science block pen keceng block mana ku labangso atangka ladak tutel atangka kanang lebang pilot 1,81,67,857 tangka laso tangka ateng pen ladak kam pen dia adoni si ini untuk kabel cari asom kana bangke labangso kutha Carbon Thomas Council no education EM Richard of Yakai Khan lapen CM tulinan wahai bersama labangso bukan bangket langcari pamikan aja lapen labangso akam
Jack claim pamikan lagi. Non ke teknologi mangke laso akam mangke claim pamikan ke laso si teknologi. Lasi jom si nil tu kalau cari asal pun kikui bang lalo non labangso quality education labangso along lam namu kudang te itu Karbiang long West Karbiang long maupun Karbiang long atau kan lam namu sampai not infrastructure kami make that adoni si pilihan education awarman mode education environment maupun mimit itu lakacali ahem kikim pamika ke kiklam saya oi adoni si itu Karbiang long West Karbiang long entire Karbiang long educational environment mode itu hikha awarman maupun itu mimit itu sasi nang teglong lasi je lagos infrastructure lasi meselo prote ile tum au sumar tum non lower primary upper primary lapet up to higher education an de higher secondary degree college an usame kipuram je mengalalo je infrastructure lasi meselo prote apia potum mange school toidun lekko lapet apia potum school ke toidun lekko non ke non apia po atum school ka toidun ji ba college ka toidun ji apana ta je education sector along lason mane kichu ka panglim lason mane misappropriation lason ke klema ke nitu mangke condemn lo kan Bengal Autonomous Council kan lasi lasi ke bang silang ni bangke jong si laso ko thak jong si inquiry pon pamika ke lapena ko silam pon pamika ke pulo de nitu ka bilochali asong kan bangke lapena ka break pini bangke nalatum media panang pacini tu lo pen Karbiang lo Autonomous Council lo pacini lo pen Karbiang lo mara kung semela bagso lo mang pacini nang kopji lake education lo alam tu alam pena lasi education lo bangke dat education IM penceng lo Karbiang lo Autonomous Council CM Dr. Tuliram lo han pa bangjok pustame ladak education lo bangke cirem le nanti mate lason sai kam sai oi kam ke claim le nanti lapen kicu pang le kam claim le nanti lalu lasi labang so pun halam ke inquiry pun pamika nanti jongsi inquiry pun pamika ke pen pamika ke bal jongsi labang so pun thayon Islam pun pamika ke protek bang silani bangke dum la pen ka prek dimur critically dum bangke labang so pun ke cesong nangkok Tante la bangso golf college ke pacing thuri phan la renovation mate la repairing phan la an kro tangka lama phutang nang tum paklang lo la sila ana kro phutha la withdrawal lo ma tante la bangso tangka la bangso phutha mane open di la pacin no mate di mane la so phutha galam ba presidency bangke principal secretary apan si la so phutha galam bangke inquiry ni ji bisi nil tu bangke low pilo la pende aku Department of Higher Education masame nil tu la bangso low pilo sampai pidet pe sampai pini ani na bangta insamde masam si theklom lo la si nil tu bangke la so phutha si pini ani bangke la tu through media hoipen Karbiang Autonomous Council education IM lapen CM Dr. Tuliram Lohan apang sabe lapen ako Karbiang lo arak masame pacini nang kok athima ladak labangso education sector labangso dak uikimi to ladak kacali lo kacali dak kemesian ben dak kacali nang ngi awar site itu manikan masame ladak kisum nak setol lo nak puro student atun thoda donan sese education donan sese Pulut education anak tu sila am cesong nang lang pulut itu kosong education anak tu itu kosong orang tu lalu macam lalu lasu halam ke mana inquiry pamikan nanti lapen inquiry pamikan alam itu jong sila bangsa saya jong si jika pun pamikan pulut itu abang ke kibang bilangan ni bangke laan susi nil tu bangke kosong puji democratically bang cesong nang kok nil tu dhorna mustame bane itu rally mustame made akan tu yang mustame bane itu bangke claim nang kok kapek step semete nang kok Karbiang Autonomous Council ben quality education aku tak apa sih kepenting thori apa nak kita orang pinang special 6 schedule tet kita waktu ada jalan kan ben maksud tu dia semete pinang kita
langsung pun halam ke milik rumah ke kabel cari asam pen tunai peneng lah kali lo nil tu kabel cari asam pen bangke nil tu akiman atau nil tu nang di mana bangke lalu lada asam pen nil tu kabel lo rumah council 6 itu area lo 6 itu alo lo labang so tiap lepan long bangke nil tu bangke je dolo teknik koi teknik usi nang je song bom bang bom lo tiap bini ni kali vitamin tiap bini ni kali vitamin sida me under the Carpino Thomas Council jurisdiction alusi peduli labda Carpino Thomas Council pensi tiap nama conduct nanti lapen dak tiap environment committee ladak pensi exam kami conduct nanti ladak pensi tu kamu sampai appointment sampai dak Carpino Thomas Council pensi pilih lasi keramtang MOU lo sampai 1995 first April labang so MOU lo sampai lower primary, upper primary, up to higher education on the way, Lada Banke office memorandum OM the Nakiano, Lasso authority get that Carmen Thomas Council of Tito, or Tito Banke. Lasso Ajakom Doko Same, Carmen Thomas Council of the Banke, Labanso Ajakom Banke, Pilo, Jahar Jack Killer Associate, Technology, Military to Mangana Bomlo. Lasi Lalo, Labanso, Atet, Aban. Labanso appointment letter apa pisiragi farmasi Carpino Thomas Council no education EM lapen CM am semen itu mangai tunai bilo labang ke pisiranga ko lasi ahok pera mangai ladang mangai 6 idul eleka mate 6 idul iriya 6 idul along le atimo mangai niltum aban na jesong mo mangkom tolalo tiap abang special tet osme dak Carpino Thomas Council pensi conduct nanti binanji lapen ladak pensi pilo exam kami binang ko lapen dak pensi appointment kami binang ko lasi nil tu mangai diman sistem Carpino Thomas Council tu mang labang so jatuh mo cahar jakinya labang ke nindu Nanti lah teacher lapen la venture school teacher tum salary ke lang ciklo bainong ke lang le la so patang nang le Thomas song ben pilo pilo ni Laso putak milik Guangdong mengalalo Carbiang long enter Carbiang long lasi pulo mati education sektor lo bangke education sektor mati education la department lo bangke ladak employment changelok ladak mana Carbiang long kiti tak MP MLA CM MEC EM semua tak citi pembekan Jomsi, La Venture Schools, La Venture College, at Hanbang to a Panta, Article Jonwanga by Nomata, Piun Epithek Pulote, Koson Silitum, education sector, but the education of an Koson's quality education bank. Lasso was in Pulumati, Lasso was in the Jonguna Kolo, Puduna Kolo, no la Dipu government college along, Ladak renovation. Mata ladak repairing akam nangkeli atangka along onta ladak kam sai noise claim pameka ke laso posinil ke make jongduna kolo ladak ba enter Carpino long east Carpino west Carpino atto anu ko pen bangsi ladak pilo higher education apa de nang chawli ko sikeba te laso dikos ke pamesia nang ye phanjong si laso na claim wrong ladak ke chupang lima kam claim wrong corruption kam claim wrong mate lason agama saya oi claim pameka ke claim ban hicok ce posi la nintu mga chongduna ko lasi Carpino Thomas Council kan kachuneri kan tu mengalalo aningan wangta nilu Carpino chol ya songpen la abainong bibi jelari ke bibi apa tadi tu nanje bom bangun si bom lasi nili bukan tu mengalalo educational department IEM Richard of Bekai tapi Carpino Thomas Council CM je La Venture School Athanbang itu apaan lapen college andalo venture tu lasi alam itu apaan apa anikan wang ta cesongwe nanti teklion cap krisi krihini yang tapi tekhe pulote labangso itu council alam itu kacari ke kupisi kidolan ni lasi labangso putra alam ke ni itu kacari itu make alam itu baino make aceklion wang kapa pi mana bangsi nilitum bangke cunendi ko lapen nilitum memorandum kami pidam ko lasi labang so apa tha bangke
Karbin Autonomous Council tu bangwi kerana cocok. Lalu, mana pilih tu lalu. Saya Islam bukan. Non kita yang supreme sendiri itu pangling itu bawah lagi. Ya so masih. Lapus kita nanti karbin kan pilih sedih sekali go pilih. Dan hal-hal tu nanti kita talim saya dek pun mah. Nil tu ke karbin cari ason. Karbi yang long west karbi yang long akan karbi yang long atau penuh. Mana education for all malam. Hikha labangso kapacing tur ji jadi tu makai heta tokla krona tu mana kapapan tu ji labangso long jongsi ke claim labangso movement sonsi lason ke copang ni mana corruption akam ke claim jongsi ni letung ke teklong no betul lagi ni letung abang putin engineer kan cenglok lapen department long puan nak ke hiting tu nasa ke jongsi labangso long ke involvement no kok betul lagi ni kabel